Devičanstvo sremskog pejzaža privuklo me i opilo. Slikarsko oko još nije okaljalo te sočne ravni. Miris čudne čistote privukao me i ja sam počeo da radim, da slikam, osjećajući ogromno zadovoljstvo u sebi što sam baš ja taj prvi slikar koji je došao da svojim slikarskim okom pređe preko nevinih, netaknutih, čistih i raskošnih sremskih njiva, preko ravnih, polja i krivudavih puteva. Taj šidski kraj je najslikovitiji kraj i meni najlepši, posle njega okolina Pariza. Taj kraj, njegovo sunce i svetlo učinili su da ćete moje slike naći opet vedrim i jasnim tonovima slikane. Poslednjih 10 godina Sava Šumanović je naslikao više od 300 slika inspirisanih okolinom Šida. Po rečima M. Kolarića, pretvorio se vremenom u portretistu sremskih pejzaža. Lepotu sremskih krajina otkrio je Šumanović tokom boravka u roditeljskoj kući 1928. godine. Pejzaže koje je tada naslikao, izložio i prodao na izložbu u Beogradu iste godine. Početak je bio težak. Morao sam da pronađem način koji će dati najbolje tu svetlost i jasnoću sremske krajine. Ona deluje vedro, jasno, kao nijedan drugi kraj koji sam do sada video. Tu sam morao napustiti tonovanje, pa se izraziti bojom i svetlom. To je kraj koji je diktovao moj način slikanja. Taj kraj, njegovo sunce i svetlo učinili su da ćete moje slike naći opet vedrim i jasnim tonovima slikane. Prve pejzaže naslikao je 1932. i 1933. godine. Neke od njih svrstavaju se među Šumanovićeva najbolja ostvarenja. To je vreme kada su nastali ciklusi Šidski sokaci, Proleće u Šidskim baštama, Proleće u dolini Svete Petke. Posebna prepoznatljiva svetlost dominira na svim slikama. Nekada samo jasno, uglačeno, nebo velikih površina obasjava odabrani pejzaž. Senke postaju prenaglašene, ali umesto da priguše svetlost, one je naprotiv naglašavaju. Zimski pejzaži Save Šumanovića na najbolji način svedoče o snazi i umeću umetnika. Sneg je beo samo u našim mislima. Na snegu se reflektuje sve, nebo i sunce, fasade, grane. Umetnik to zna i obogaćuje belinu nežnim nijansama, plave, ružičaste, oker. Pred jednim novim krajem, Šidom, on je morao da stvori nov slikarski jezik. Trebalo je naći adekvatan slikarski izraz za polja, žito, proplanke, seoske kuće, prašnjave drumove obasjane suncem u razno doba dana, zlatne kukuruze, ambare, livade, vinograde i oblake. Šumanović je postepeno izgradio slikarski rečnik za sve te motive koji su bili novi iza njega i za naše savremeno slikarstvo. U tim pejzažima postoji često neko osjećanje stvarnosti, kako su imali samo flamanski ili holandski slikari kada su slikali život svoga doba.